Ni ntuku ya Juma, ntuku iria baingi baejaga amemba ntere mwanya na kuma haja muchine munene jwa Meru nkugwate ugeni nkumenyithie uria gwatinda ntere mwanya cia nthiguru yetu ya Kenya na kinya ome ya nthiguru ya Kenya. Jaja nijo tukuthuranirite mithene yetu ya Nteto ya Meru TV. Nimbitagwa Nancy Ndogo. Enyangia anabani ni kiwendo kuritirwa mukana moriti ngugi laini ya sheria inkuigwa tutekorita ngugi ora kubati nonto Nteto igo karaikejaga na tukiga gwa tumemene mativine Mpuru aburi kudhuja mirandi ya wakibwa barabara Tigania East. Hebu tunuambie tuko narua kuraitha barabara yetu ila yumete ndene ya dhananto kia nene mulika nika turaitha thoko yetu ria wita na njaa imwe kuromba kioto kionekane nyuma ya umwe wao kuringwa ni ngari ya polisi. Watugate ya winde ya kwela mathayo tukunde kungari ya polisi eringa bikibi dakumya mwero banoro nari ngari na nonto nawe Mumiru augire gutembije eteriga nkumenyithia nikenda ugakare ukimenyaga jeretete na mbere tukiambiria ni ati mutongeria wa nthiguru Daktari William Samoei Ruto natumirite dhano ya mpara iri aja Kenya iri ugwati bunene bwa kinthiguru akiuria ndwangi mwanya itonyere ni gushwa kiori gia mpui na gia gutura kiri ugwati bobo boria bwitete na mbere. Ruto na gwetete into bia bata biria bikubatarwo gwa mpui kiri a Kenya ni amuna bia kuria bia kiu besha ogima bwa mwiri ruje bia kuria bia ndithia kithomo ukiri na thiri na bingi kathomba. Ruto arite ijikire muthenya jwa Ugoro garone yawe ya munene muchine jwa Nairobi akithuja ripoti ya mbura ya kagita gaka ya mweri jwa 10 mweri jwa mwaka jwa 2022 amwe na barabara ri gikarone gike ni munini wa rais Rigathi Gachagua Cabinet Secretary, Diplomat na kamite ya kuthuja na kurita mataro ja konie omo aja Kenya. Kuruki rais naugita kigina mungana jua shilingi bilioni 6 nitengi kumakire budget ya kagita gakau gakaini igatomerwa kirego kabanira na mpara ya mweri jwa 2 mwanka mweri jwa 5. The interventions under consideration for the medium term include diversification of activities and value chains, mitigation of dependence on rain-fed agriculture, construction of strategic water reservoirs, dams, ponds, and strengthening pastoral supply chains. I would really appreciate a lot of support in matters environment. I am very happy that there is a conversation in this room about supporting our Kenya Forest Service and KEFRI for us to walk the journey of greening our country as part of the efforts that we must make to deal with matters of climate change. We would be exploring opportunities on what partnership we can put together so that we can do more with our environment and do more especially with our water harvesting efforts. In the budget, we are working on how to do more of the micro dams so that we can harvest the water when the rain comes. We are looking long term at water harvesting efforts, working with the private sector, and I must congratulate the private sector for coming through to have a conversation with us on matters water harvesting, hopefully before May. I'm sure Engineer Gitonga, you will confirm, before May, we should be able to launch the first 3 or so dams under our new program of private-public partnership and water purchase agreement instruments. This way, we can
begin the journey to find some long-term solutions in ensuring that we have water and we manage the effects of climate change. I must also say that for the long term, we are committed to undertake substantial interventions to mitigate and reverse the effects of climate change and restore the national forest and tree cover of our country. As you are aware, we are already working on the program that will see us plant 15 billion trees, including 1 million trees every year in the city of Nairobi. Since all of us live in this city, I think we should just allocate each and every one of us how many trees they are going to plant in the city of Nairobi as a ticket for living. Na tugita na mbere ni ati muchejo mwe kuma Mirigo ya Igembe North County ya Meru ni bakurira kihoto kia omwe wao uria wirikanaga kuragwa mutinone juria jwa karikire barabarene excuse yarare kwerekera Ntobetwe mutino jojo akonenie boda boda na ngari ya borichi iria yatigira yoragete Ntobiombe baire na bangi bana komama chibitari ya Nyambene level 4 Lale OCPD John Kimathi augete chunkoni ni bwitete na mbere onde aritete mukana kirindere baba boda boda na bare aba gukamata abiria nkorokia kithimi na nkoroki bakabaruka na kuagira kiene mawatho ja barabara mukirio nkunja harina cio atugate yawi nde yakwela mathayo tukunde kungare ering polisi eringa bikibi dago memoro wanoro na ringari aletire tete ngune otumira mathaya kwana rio araringirwi lori polisi Lanjes mono kwa biashara na bikibiki kuma antai baringi bikibiki ringe na ria abo ayanya mundoke na ria na sobo ya muno ende kuma ale kwata mundoke anjira kukuruta ngwesi yake ya bikibiki na antai baringi ringe twira wito tunga boreta atwira mbolela iria na ora atwira hayo wito to mwetera ana batwira indandia giturere no mami atireyire abari ike yakure anto baroro ero lale lori polisi rio toigwara rumu Ninjairire ketio Tantobo kumanina mutino yo bikibiki na lori ya polisi njireni ya lare we Tantobetwe kiongo niraba kurira kioto kio kionekana bakiwa bamobo ni baba watile family sio na kinyano baba thomedha ciana bungi enda polisi ingiliete ni tethi family no ntumwe kurunya kara ciura iri wora retakuriria na bawe mutu na arakwire na twana tutu tithinene na itunini na itukuthoma Oni kwenda mwane tuonake no ntu kuririkana kilori kiu kyo kirare makosa urabarehire ati once na baukumana besoka so ana baubatirare na kanya inyaga kaweta bunge nyoki nya emergency bekinya no kaba yukuma ndenda thirikari iyo kiatua ya mono gokwa oni kintu kirankwenda by the way nkwenda ndo mheshimiwa TJ ajulikana mantu ya this is my brother you are dead nkwenda thirikari MP wetu TJ ajulikana mantu ya ndito bera basuliki ya Nteto kinyaza iborisi kinyaza ngane borisi no era amakosa to obikibiki akolwa karingo nyingare borisi gutweka muntu kare amakosa na agirite ka sector no nto yo gutweka borisi no ringite muntu ndibombo bagwo thirikari ingile kati na askare bau bongo ni anto na baboro etani anto ndenda thirikari ukia tuonto na bathatu no munya na onka basa india no bake ne bathomethia Ospindi wa Laren John Kimathi naritete mukana kiriyete bikibiki na kubore kabareke okamata anto baba inge bikibiki ne na kinyawete bikibiki na rwero na kinya kabathi atire mawatho ya barabara kwa sai ningetaka kutahadharisha waendeshaji wa pikipiki waache kubeba abiria wengi. Kuhusu kubeba abiria 5 hiyo ni kufunja sheria. Na mambo ya overspeeding ya pikipiki waachane nayo. So let me not preempt anything, but uchunguzi utakapomalizika tutaweza kujua hasa kilichotendeka. Ukiripotera Meru TV ndelare beta mukiri onkonja na yutia mukiri onkonja nicho chigwo tunenkera kanya ga konogokara kini okay baba tuite na mbere
na Nteto cha Meru TV ni shokete. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku ni tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja na gukurukira mutaratara jwa uriti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aneto jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya mantu nkurukitu ringezi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chetu chionde iriri akwinagwe nombe nyoto andikira gukurukira email info@solutionsacco.com website yetu nayo ni www.solutionsacco.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kireo Meru TV tugukinya kaingo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kaingo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Kankogwate ugeni okairetu itana mbere na Nteto chetu. Nawe mutongeria wa Ugoro Daktari William Samuel Ruto narikite gukinya muchene munene jwa Addis Ababa Ugoro muturi ya Ethiopia kirendionga yawe yake obichi. Ruto ariungite Ethiopia nontu bwa kigomano kia mini summit ne ukwariria manto jakonia thiri ya naukaria rutere rwa Kongo ya Bwagaiti. Le problème est récurrent qui s'observe dans cette réunion
on étudie un mécanisme efficace. Monsieur le représentant et président Salva Kiir, déployé à l'état-major dans notre région. Nous le savons tous, un sommet extraordinaire. Nawe mubunge wa gicigo mbunge giatigania East Mporo wa Buri muthenya Jonarua na ariongere ukuthuja wa kibwa barabara ya kumathananto kwerekera Murika barabara iria gwakwa rungu rwa kamboni ya Bitumen Dance akiaria ari irureria Murika Mporo norite atongeria barekane na ciata cia mbathukano na Antone au bakinyanirie mawirane jao kiri aringi kura augite twaria weria kuritaniria ngugi na thirikari nene ni muciaririte miradi menene na ya kiguni kiri akariba ntere ciatigania East thenyeni oriu nariritie ndiunga yawe muthenya jwa Ugoro kiri minister wa barabara na ukamati niwe Kipchumba Murkomen na aria akuga ni baherwe barabara Kathumba iria ikethero ikithondekwa ntuko inka yake kinya nyuma ya uritibu wa kandarathi bwarika Andams Mutoria wa Derenja Arena Shonkroki Mubunge wa giciombo gatigani East Mporo wa Buri nombete kwitha kilunga barabara nethana ntumulika ntukurero kona witi na mbere bwayo arakere ndene thoko ya mulika Mporo wa Buri nombete kwitha kiurenga vana kaunti ya Meru kwera mwangaza kumba kwitha kilunga thoko na na kwithira kiona mathina na biashara bakumba kwitha kilukira thoko na reti na ruika na kinya kioro na utono wambe ntuko narua kuraitha barabara yetu ila yumete ndene ya thana ntoke ndene mulika nika turaitha thoko yetu ria wita na nkenda kuwa ati itwaringire kura cia county government ya Meru itukuria ngavana akenda turongo yero bicine akenda turongo na mbica neye ndene thoko eje one thinere kuo antobeto na thoko yetu yomo kwa kaburo thoko yetu ya kwa cioro thoko yetu yekero roje thoko vamia njara ukona boloi no ntuturenda o kure jaringo ithanthatu itukona fainda ya kura na kura na kura itena kumpura Buri nombete kwitha kiromba na siasa kwitha bakirekana siasa kaiteneka na utira ni bakumba kwitha kiure mawera na bombera kwitha bagekira ringi kura kaiteneka bomba kwitha bakibaromba kura hii siasa mdomo tuachana nayo itera kuromba kura ya vile itarero dhai ya kutoa wananchi ngoge mandato watu itena speaker tena ma chete rabocha karabu tuachane na hiyo vitu dhai Mporo wala kaji acha dhai Mporo tunaenda wote mtiane ngwe na ngoro emwe na wangama na kana siasa chikorungo mbicha wake yo mukevya mbicha na buri wake yo mukevya mbicha na buri tunaenda rutire Ameru ngwe akabobotani Mporo wa Buri wete wate na ndona ngavona akaunti ya Meru kaira mwangaza ende kira kura kaira mwangaza ni utira kumba kwitha kiritira Meru bonde ngwe akibana na chia ora Mporo wa Buri wete bila kubuithia kini kwitha kiure ngavona akaunti ya Meru chiuria onto brabo kumba kwitha kidhure ngavona akaunti ya Meru na kwandika Mporo wa Buri kumba kwithira kiro anu Mporo wa Buri eka no ntubu ndamu ito ura ndamu ila fadhambeko 10 acres 7 billion dollar bank sinena county heka ndeuruko na tuenda chikura mbramu nikana pipe irutwa siende ne mulika ingijeta maraga ingijeta kunati ingijeta mudhara ingijeta karama nenge yochwa nenge mikiduri lakini rwato yao bilionere tulizima mianto amwe Mpororia nokulwanga bana kankulwanga bana ndasopotele ende kulwanga bana ni mama ila itianto batigania East Korea na unte kwenda kuandikwa na mwako rokote kwenda kuandikwa na mono kwa twena ngoja kuruta ni haki antu baba tuvulile ba kwa kuro te barombete para mpakura woni nota ina nje dikwanza urakuruka iko to kwa rutera antu ngugi kam pronto aburi nwe ate dimutiania eji barabara all the way yako vivwa kinyana kwa na anapoje ro kwa teteri eji barabara yako vivwa ngareti wokwa nganga na porque ngo ambicha porque da bionde mpora kurutira mutiani ngwe nebo ntono ngara mutiani oma woka na ngombe na mandibuti oka na ngombe ruale ngombe mwe ina kiraka ovyo ke waiti na black na nyuma wanyo okoria tunankera roko tunankera oba kawari
tunanga karaoke ari tunanga Regina ari tunanga kaburo antabatigeria bwana kaburo kwa ngombera atena ndo mthaika o watu ma from box ya miyukia gwegoji ngombe no kuthinu kamiru mzima o dia brumpuro abori wete getana mbere kumba kwithira kitharira mutieni ntukuma kirithirikari nene orombeche kwitha geterina kwa kirimo cha na ombeche kwitha kibwithe ntugo yao na waziri wa barabara Kipchumba Murkomen yombeche kwithira yochiara matiara. Bwana Murkomen aliniambia jana na mimi namshukuru sana eti ya kwamba mporo mtu aburi hii barabara umeniletea ya kurevoke ile barabara ilipangwa mwaka 2016 ile miaka 7 haijawekwa 1 meter, na kama haijawekwa 1 meter hata ukimpa miaka 40 hata maliza. Kwa hivyo itakaa milele na milele bila kutengezwa. Ndivyo mimi nilimpa barua njana ya kwamba eti ya kwamba hiyo barabara iwe revoked, huyo contractor iwe kwa tenda mpya, na alikubali kwa sababu kwa ukweli ya mambo kuna evidence hakuna kitu kimefanyika kwa hiyo barabara. Na ndivyo mimi nashukuru Murkomen kwa sababu ile kazi unafanyia wananchi wa Kenya kuhusu barabara. Bwana Murkomen endelea kufanya hivyo, na mimi nikiwa mporo mtu aburi endelea kupigia serikali ndefu kwa sababu hii serikali inaweza kufanya kazi. Kumatia nembe tanda msimoturia wadhirenja najo makarikaja ana baba nini kwinyangwa kiwendo nijongerekete bunene ntere mwanya mirigo ya igembe ni karikanire wakiri kirimi mbogo ashumiritie na kurimeneria bukatha akiuga rwangirwa ugambithanagia ni ruremi ni ngugi yaru na nikio gitumi kia makarikaja kuongereka bobo nene mbogo narititie mukana kiri mtu wonde uria ukathirwa akithereta itheru kiri magamba ja kwenyangia ana kiwendo na raba ingi bakujukia etua ria kuthiria magamba ja kimichi akiuga kinyambo bathiri kuthingatwa na kujokerwa matagare jama ritoja kiwatho na aria nkuruki mbogo augite kanukiria ria jagwa mtu murume uria wenyangite mwana omware no taroria thiri kujukwa kiri uria wenyangite mwana wa mwije Fili Mukiri wa Nkunja hari nacio orera makarika ya kuwata twana to skuru Kenya yengete ntere sembe ende wakili Kirimbogo na nete kuria kwaniro kwawe ira kwarwangirwa kuthiatira watho ni bethirite bate kuthiatira Nteto iyo rakubati na kosiuke norito na ikieto Nteto isi wasi andoni singete mwiri oyo muritingo gikiraini ne ya sheria inkuigwa tutekorita ngogora kubati nonto Nteto iyo karaikejaga na tukiga gwa tumemene ma TV ne twana twari tunini kinya banini ba miaka kidogo pa kunyanyaswa ni akuru banduki chietu akuru bakwerewa. It is very sad. Actually failure ni system yetu yonde kuma batwe mawakili kuma kire judiciary police by laxity kinya akuru banjori ncheke na ndi mukuru umwe wanjori ncheke itogo fail ana betu ori umbogo na kwa batira ni boswantaira kenda utira untubobo kuthira nteri sembe bawatanirete na tongoria bandwangi sionde kenda batira mwana omware bamurito kombone bonyumo. The next court users committee ya mawa koti ni aja karisi issue yeu kenda nonto itwethagirwa turi amwe na mandisi jetu na atongeria ba police kinya atongeria banjuri batongeria ba sector mwanya the children's department na bonde nga papas koresi issue yeu kwa niaba ya ribeto kuro chiongwa kote kuro na nyomo chia kithaka ya nagwata kambere kinyie gita ni kiantu bakambiria not doesn't work murungu akithithia atathithia jau jangi muntu ure wina ume bwa kuthugania gutwike no karita ngugi kinya nyomo ekithaka etirita jau jatebuka kairi mbogo na kwa kire baraba yukasemanto ya na njerete norito na kuthiatira mamba ya batithiatirete ikongolo bia sheria awati ni kuwatwa na kuthe konsera miaka 7 crimes against morality ni kesi chia kunyanyasa especially arume kunyanyasa aka kinya kotine itiomba kuhandorewa muchie na kisheria gukeja kuigekanwa kwina chibo kana mukuru kana kinya muchiari withirite ari gatigati ka mwana we anyanyasi
kana mwana ontura kana mwana wowote akethira agutonyera aki kibungo kiawe ni minimum ya miaka 7 bone bwanto beto batikomenya na kire mwana wa muye wethire nyangitwe ende sheria woretu yaira ura wenyangete mwana mware no bwe batine kuyukie twari mwe kiri sheria yetu na miturire yetu kinya kana gaka ije gutumirwa mbaya ni ekuru bakuru keigwa kirio no sheria kunwa na uria sheria ithukirite arume bara bakwinyangetwa na twari no ikathukira mwekuru uria ukagwatwa kinyangagia kana kantu murume na kinyabo ibakaritwe ni sheria so muchiari wonde kana muntu wonde wa goodwill umba kuigwa mwana mweje akinyangwa abeu niringwe ripoti kiri authorities Nkiripotera Meru TV ndemwire yembe beta mukiri onkonja mukiri onkonja kuma Nteto egembe nabyo ikundi nkoroki ya 17 bya etide boda kuma gatunga gishigo mbunge kia Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bagitire idurano kuthura atongeria bao idurano bigetekire rungu rwa mukarerigite wao Evans Kinoti na borete mabitha baborisi bare baguchumbura etide boda bareke mutugo juu ende baba erera riri gari akuritira ngugi baugite Jumatatu ya kiumia kijite bakariunga mwanka gituone kia borisi gia kia Maramba ne ukumenya borisi bare babeta gyambe chakabato kana kabeda irwa baitumete bongwa kuruki Evans na inyerete gikundi kiao kuthikira na kuthingatira mawatho ja barabara namwe na ukamati ndagara waiguna hari nacio kuma Tharaka Bonda power baba na thithia babonda kuma wandi agatonga gichigo mbunge kia Tharaka ari kundi 17 kuma wandi no bikomanite kaindo kuthura ntongoria arantu kenda bathurite kujoria twanya tutu kunthura ndi chairman wandi agatonga no tunwani ndatura adeku na mburi bwega no tubagunchokeria ka kongora ku kaire mbo promesi ara twatigirite mianke enu ithatu twabatu thurite tukendereithia amwe na atongoria abo banthurira ntigwa ndina discrimination kiri buranka nkaomba facilitate manto monde marapo nthurite Thurano giki kirugamiro chairman wa bonda Tharaka ngima banthondera Roma Evans Kinoti ara Kinoti athuchire kanya gaku kwariria manto megia thithia bonda guchumbura njirani na askari bagita gwa chiringi 50 arende gukinyite gita kinyagwa ya kwithoro biki mwiche mikobo kinya muntu athiete mundani no 50 akaruta tukagitaka mwana bonda akiomba kwigwa gechumburagwa ibori china kabebute na daino maguti bumatokarerete economy bwetu karerete Tharaka yongwa bikibiki irambingi chiaroni otweka wanantu wera tabieta kubonda othiete mundani othiete utake gunonto antu tabacha kariga bataro we mutonga muntu ana metongi no arire kabebute ito areganire tuya beto tunya 50 tuketwire kuru beto nabo ba barenda bare yanya utieka yare korera ekuru baskari bakia Miramba na Shauri iba tubateya nabo batoteya itwiteganirie nabo twandike MOU nabo tugwatanire tuka respect only the gazetted road blocks ukaya kwa gutie na road block ni askari yakumira kithakani etia 50 nonto tugakuruka kere kithurano giki athithia bonda Tharaka iborite gutigeri bakwathikira mawatho mabarabara na kagita karaba kugura biki bakaraitha bakona into bionde biriku inji tubarutire wera na ebi antu bonda ndira twakara kubusekiwa na ebi tuthingate sheria cia thirikari tumethirikari sheria tiunagwa ni thingatagirwa wagorero kama taviria bairi make sure kama tabagana bairi make sure kura chairman auga biki ya kukigura nigwe yena logbook make sure na wairu biki nkoro kugura guzeka census number number plate guzeka engine number
na kila gintu kiwe kimacithania. Athithia baba bonda bonda bakiuga kuri askari bakubachumbura njirani bakibarigeria batirachwerana bao kamera mpana kathanga chene kemoreko mono chiamani Kinoti ama na mbuto yake bakiuga ncuma thato ya kiumia tukuthi bakarionga gonto goko kumenya gitumi kiongo gyo gutabarike wa askari baba gukirekana kwi baba gwituma njirani batatumitwe inkwenda kuga kuri askari bange mbene iboto chumbura kinya kyamiramba na kathanga cheni mande ukegwa twekya mirampa nyoni ngwende ndamwira kuthikya miramba tumenye imbi bagwetia tumenye imbi yo bagwetia na inkomenya bwaga ospindi wetu wagatunga na tuwaterete ndakache bonda no tientu no mweto egwa twena nkuja ni onwe ko untomerie no nemukinyere askari baba to chumbura bakathanga cheni na kemirampa please tuiko benda bachumbura ndakache bonda bamarimanti ibane nkere ndakache bonda giteyo ne yaga tunga wond tukawatana nawe mande tuthikia miramba na tuchoke tuthi bantu wetu gatithi ni ara makutano kwena askari betu manjirani bongwa batatumitwe ni OCS na askari hapo turenda kubazisha moja kwa moja tubaire gituoni na wewe batiruta wira betwe ya kurutira wananchi wira tukenda interior cabinet Professor Kithure Kindiki wira nano kona kwena ng'ombe kwirwa antu abajire obaire no bakaria ng'ombe no tubatikombokaria antu chama ni Kinoti akithirekeria na ugete antu baraba kauna magwatho mabonda bathocherwe tagarira kiwatho mono kiri baraba kuma cukuru batare kiamani kia bonda kurigeria kurutha mauthuku bakigwatia antu babonda igotoriwa mtu wonde egikundini baraba kuma cukuru bakathongera bonda andi batathongerete ikundini mtu akamatwa shauri yake na iba wate antu abuto bone bakubagwata lakini ria bakawata mtu orage kundini maandamano mato karotha station ni enu imara mega gomema ngorutere Kiripotera Meru TV kuma wandia gatonga gichigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka nithirie tokambita ndagara waiguna gatume ntere chia Tharaka na tukiuma ntere chia Tharaka tuchoke ajandene ya kaunti ya Meru na arenda bo akari mutindo kangangi bagitete maandamano bagitetera kuthuka kwa barabara ya gweta cibitari ya Meru Teaching and Referral area kwerekana ni barabara ne ejengari ya ambulance ya cibitari ya konanirwe na mutino ikamatete mwajentu ko inkai ikurukete onde kinyathirikari ne nkuruni kwithiritwe na maandamano kathumba nyonto bwa kuthuka kwa barabara EU ni ontoboria botumite akari bakoria thirikari ya kaunti ya Meru utonyera gatigate ni ukuona barabara EU ni kuagirithwa Meru ni kwithiritwe na maandamano akari bagitetera kuthuka kwa barabara maandamano jarua jare gutetera barabara ya kwa Mthambi kwerekera majengo iria akari bakuga iri na tiri bukadha na kuangaratania kinya biashara ciao na iu nicho chigo toingira muthia jwa Nteto chia Meru TV Ugoro bwana Runo inde toshemani ona chiaronga matha ithato chia tuko nkomenyithie jaja na jange nkoroki kuma ndani ya studio mwankanja gwaku nimbitagwo Nanse Dogo.